Živeli youtuberi, Dino tukaj. Evo me. Tijan, kam gremo? Kam gremo? V muzej gremo Lamborghinija pogledat. Prvi dan. Vzad imamo družbo. Spred imamo družbo. Tako da boste malo videli, kaj se dogaja. Ko pa tole? Hudo, lega, tukaj ga ima enega sem v izložbi in to brez koles. Tale ena modra barvica bi pasala, kaj pravite? Najbolj ga pa zažge tale, ki je brez koles. Barve, kje rek imaš lahko? Lamborghinija. Raging Bull. Zdaj si na kameri, no, daj povej, kaj bo. Aj dober. Edina Ayrton Senna Ultimate Collection Legend Homemade Myers 2000. Mi smo dobili zdaj karte in zdaj gremo v ta muzej pogledat, kaj je hudo v tej skrini. Juuu, in se pelje avtobim. Ok, tole je en Lamborghini, ki nijem pojma, kva je, pač en star. Neka klasika huda. Kar si bom pogledal vse Lamborghinije. Lahko jih slikamo, sam ne smemo se jih pa dotikati. Tijan, kjer ti je najbolj všeč? Kjer ti je najbolj všeč? Tole je pa, kakor se spomnim, Lamborghini Countach. V bistvu ikona 80. Tako, kar sem rekel, legenda 80 Countach. Lepa. Malo sem se zmotil, to je Diablo, jebo ga ti. Oziroma, nimam pojma, tukaj piše Diablo 6, 2001, sem to ni ta je Countach. Ali pa je, ne vem, pozabil sem. Meni se zdel, da je tale Diablo, sam mi ni jasen. Looks nice. Tale, a? Lega, Sesto Elemento. Kaj praviš na tega? Ta je pa res jebena. Jebena, ni. Ne se pipka. Evo luknje za hlajenje mašine. Sam mislim, da to sploh ni ta pravo, kar en model je. Še en pogled od zadaj. Veda noro. Pač imate več teh Lamborghinijev na izbiro. Lamborghini Jeep, zvem, ali čudan. Urus. En edini, ja? Moj kakšen prototip varianta. Old school. Oziroma na new school. Najboljši detalj je pa tale kamera, ki sploh ni pogledal. Ja, zgleda še do zad, Urus. In pol imamo Jeepa. Jeepa, ki mi sploh ni jasen, kva je to. Koj? Tijan ne pusti snemati. Najgrši Lamborghini karkoli postaja. Evo mašine. To je za glih za OS-a, a pa za BMW. M3. Pa to lahko sam bencinsko zraven sebe voziš, če hočeš to imeti. Evo ga, tale je Countach. Old school. Res posebne linije. Pa zgleda ful tak majhen. Pa imaš neko sport verzijo. Gallardo Super Trofeo. Vidite, kardeča lepota. Huracan, ta nova mislim, da je. To je pa v bistvu mašina narejena, viš, ko ima vzmetenje poprečno. Mislim, odravno. Tako že. Pa mašina. Ta avto je ena sama mašina in nič drugi. Gledaš razliko med starimi pa ta novimi, se kar vidi. Mogu sem se brati malo Countachov nazaj, da vidite malo kako je noter. Ta avto bil narejen tam, ne vem, 74. Tijan, pogled tega, majki ti. A je to raketa ali to avto? Bal raketa, ja, meni se to zdi. Fuck, kakšen je zad. Kar v ropu biti. Kaj bi v ropu? Ne. Pa ti skup baba neka, ne se ne snem. Da bi tako unga razbili pa ljudi. Ti izgledal film Gone 60 Seconds, ne? Ja, on bi kar v njega iz trgovine. Razbil pa ključe za mno. Dobro, da izbiji mene. Evo Ayrton Senna, ki je McLarena vozil. Tukaj je ta formula, na kateri se je Senna ubil. 94-letnik Rotman, zdaj gledamo dokumentarci. Ocene, če ga niste gledali, ga pogledajte. Dejansko je tukaj razstava ocene vseh njegovih formul od začetkov, pač v Lamborghini muzeju. In je kar zanimiv, no.
Tako da s tem jaz zaključujem današnji dan. To je v bistvu model, ki je s Hondo tudi najbolj zmagoval in je dejansko pomagal narediti NSX-o Hondo. S2000 Honda je pa v bistvu sestra od NSX-es, tako da dejansko moj avto ima njegovo dušo in on je pomagal v bistvu moj avto razviti. In vsakič, ko počujem svoj avto, dejansko je en del njega z mano. Takrat so bili začetki Schumacherja. Memory of Sina.